Jawai tu sa kadam-daman nama kacinana sulibat. Saka tu so kadam-daman aruja supui na kainua semas imazai tua Timotia Tevril. Imazai tua rusa kayan imazai tua ita karan pacutapuru katu tiro karan. 提摩太后书2章1节到13节。Tisun aku alak ola suna na pupi chur a masa mawa na jwa na pakisumali ya pas iling a na kemasi dai Kristo Yesu ajwa su kiniranda tanwakan i tayaw tua turovu wa naramanda a chau paparangzan tua marka na kemirangza chau a uri makaya a temuru tua zuma uta ula suna na masan sibitai a paulit ni Kristo Yesu sasu kisah selang dan nuamen a serapai a sibitai ini kanga makaya a kisapi le tua sensengan a zuma aminanga a kinumnem sakamaya tua papurvan tua zwa na seman sibitai tai maju azwa uri kirumalan meken no inika pasusu tua pinunet kakudan inika uri makaya kemaugau tua pakareva azwa na mazri ru ka sensenseng tua uma mavana uri sanga-sangasa na mangwa to kini inuman aichu aku si avivu kinmnemo ayatwa uri papuvarungan sun noa marai-rai tua uri su si pulingalingaban taichu penolat karena paanetu tai Yesu Kristo tevili ni Davidi pinapevalut noa semasa kemasitua na macai aichu manaku si tau cikir-cikir na penakar wareva kai aku si cebung tusaku si serapai sake ajai sake rusungi aparo na pasariu cau-cau mavan aku tinau cikiran taichu na penakar wareva kai dakwa inika maetse ngangata kai noa cemas manasika kiadi laken tua patara nemanga masa mawa najwa amarka piniri noa cemasa cau-cau tua si gau-gauan niamaju tua jwa na kemasi tai Kristo Yesu pas ding katwa kaizwazuan rigu aichu tevri la kai na seminaro no na masa yanga iten kisah selan tai maju kita na kisah selan uta tai maju valut no na ki adi langata iten kita na kisah selan uta tai maju kisah ropa lava-lavak no na mi mauravan iten tai maju ki mi mauravan uta ti maju ta nuiten kumali ta inika tena na kemiranget timaju na kemiranget sakamaya ayatwa timaju inika makaya kisu cikir tua varung ni maju aichu kainua cemas satu cuaca zaman asini pupatarvan他依然信实可靠 timaju na kemiranget sakamaya timaju na kemirangan sakamaya aya sini puputarvan tu soa kajaman-jaman 往普天下去传福音是教会从主耶稣领受的使命更多信徒愿意加入传福音的行列则是每个传道人所期盼的保罗正是这样教导提摩太你在许多证人面前从我领受的教导你也应该交付给你所信任而能够教导别人的人
今天的教会有多少人愿意承接传福音的使命与责任呢？近年来，许多教会的会友逐渐高龄化，特别在新冠肺炎疫情之后，教会的礼拜和团契聚会人数明显下降。有些教会的长职和团契同工早已届龄该当退休了，却找不到年轻的同工来接棒，眼看教会和团契运作困难，那忠心爱主关切教会的人不免担心。其实保罗写提摩太后书时，教会也处在内外交迫中。保罗在信中指出，亚细亚的信徒都离弃他，他被捆绑像囚犯一样，铜匠亚历山大害他不浅，并抵挡他和同工所传的信息。不过保罗并不灰心，仍鼓励提摩太要借着基督耶稣所赐的恩典刚强起来。保罗提醒提摩太要记得耶稣基督他是大卫的后代，上帝使他从死里复活。换句话说，那位使耶稣从死里复活的上帝，就是今日差我们传福音建立教会的上帝。上帝是大有能力的，因此我们的行事为人，包括传福音这件事，都要依靠上帝的大能。即使眼前有极大的困难，甚至好像无路可走，我们也不要忘记上帝使耶稣基督从死里复活，上帝必能使他的教会从谷底翻身。正如保罗所说，我因为传这福音而遭受苦难，甚至被捆绑像囚犯一样，但是上帝的话是不受捆绑的。上帝的应许是可靠的。当年虽然亚伯拉罕已经老迈，撒拉已经停经，虽然他们误解了上帝的应许，又做出错误的决定，但那并不影响上帝应许的实现。当以色列人出埃及，在旷野行了悖逆之事，上帝仍然带领他们的子孙进入应许之地。在保罗的时代，教会出现许多背弃主的人与假教师，但是教会仍然存续至今。Sinaya tu tsaka jaman-jaman, asini po patarvan, asini papubicho le tanuti na papauringaw. Sa tutsu asina apuroa kai imazay to haro karan tayaw. Kana paano tu tay Yesu Kristo Tevri ni Tavidi Pinapawalu Tanua Tsamasa Kamasitwa na Matsai Aichu Manaku Sitau Chikachikar na Panakarwarava Kai Aichu Kai no Tsamas Saka Diti na Kwenu Katina Kamalang Kumalya namatay no Atashi Sarapay Kumalya namatay no Atashi Chubungana na makakutakuda na kwenu katina na kipaparangan. Kumala na matay no at kinakamdan ni katsawan. Lo pasarivanitin. Aruna kuyanitin. At sumas inikaroy timaura tanutin timarsidilan. Ayato ano nakisusuti na akipaparangan sa to at sumas. Nakipasusu to amana sinipadadzakatan no at atsamas. Atsamas na kamirangan sa kamaya. Na kamirangan sa kamaya tanukin na paroraw. Kumadya asasarivarivata jitay. Tuso izuanan sa kamaya ay chakyukay. No aya mavana valualuta atsamas. Mana kauridan. Mana si cebutunua nasi saka cucu nama polat pas malam-malam jantin tu soka jaman-jaman di maju aja kamai dari bawau kumade nama tainu aja si cubungan aja pasal salu
na kemirangan sesakamaya di maju na kemirangan sesakamaya ayah ya pasamarau canuki saka kisah mulai sakamaya maya masuram tuaca kini evan tuaca semat kisah mulai mipi curi saca makaya abaika mite tukuan kipu sensengan kisekaul semamparawa setua sensengan nuaca semat Vaiki dindu, vaiki tamau cikar, tuamana na penakarwarwa kai nua semat. Isa mulai sakamaya, ini kacina rui makuda ayatua, ijo semas saja kaki rangezam, ijo semas rui lemaka canuitin, ayaya pasemarau tu saka zaman-zaman, 他依然信实可靠。satu处sini pakai menemui canuitin，我所信靠的是耶稣从死里复活的神。他必保守我的一切。Sina ya tu soka zaman-zaman aruca gigalui na kinumnem la cina na gemalu kinumnem ay kanapa samarau ka inuli。天父上帝，你曾叫耶稣从死里复活，今天我要靠着你使人复活的大能来面对一切挑战。愿圣灵带领我与基督同死同活。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama kacin Nabi Sallam sumupu kilarai tuan kai nuan semat laca pina enet saca pasusuin ai chua sini panza zeka tu soka zaman-zaman sakana cinana mangwa sakana cinana popisul imazai tuan ca pina sunan tuan ca kini turuan tuan kai ya panza zeka nuan ca semat saka mali-mali lacinana Sudiva tu cuaca kini adawan taja pingan